Apa bungkus 5 be. 1 kilo. 40 ribu. Tak bosak ya. Nyonya ada mesin je pun nyonya blender ni tengah. Nyonya kena kirim tu. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win it, I did it myself. I'm really wanting to fuck the hell. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh no. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, I'ma get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Down and I'ma get it right. Get on sight. Lebih harga. Ya. Karena nyonya lah pengaruh. Karena pak dia orang ni. Melunak. Kira-kira Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Cuma mana bandar dah pekat. Nyonya kan hanam. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Siram ni bang. Siram mendam karena nyo kan. Awak tena siram kan nyo kan basah. Jadi biar tak pink. Never really know when you gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze. Smoke but I can't get high. Kira-kira minum bahan baku But I can't get tired. basah. Every night. Minum kering. Tapi ada hana yang bukan yang muda yang Face my first while I chase my peers and I found my spot. Got time that I found myself. I'm out here walking that walk. Like, first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight like. First off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. Cuman yang paling murah yo. No discussion. All I know is I was Paling murah yang paling mudah didapatkan. Oh, nya bukan lah argumen baik. Contoh fermentasi dia. Yang kena lagi. Yang kena atau nyo kan lain macam. Lain macam ni. been down and I'ma get it right. Dead on sight like. Karena pasal beri bulat lagi. Nyo ni Down and I'ma get it right. Dead on sight like. tinggal ni pasal orang semprot. Semprot lampakan. Semprot yang lalu. Biar nak guna. Nyok kanakan mikroba, suplemen. Untuk pakan imbuhan untuk penambah Nafsu makan. selera makan yang pemacu pertumbuhan. Karena nyo vitamin, nyo fungsi nyo pok nasanya juga ke tanaman, nyo semprotnya menyoba bak mamplam duruh bunga dengan debu. Nyo hormoning perangsang tumbuh organik. Nyo lain masalah cerita. Punya kurang selera makan kan je. Yang nampak. Jadi kan kurang selera makan kau. Sira-sira nyo pupuk-pupuk yo. Kira kan Kadang bentit apa ini kamu aman. Garam ukuran garam 100 kilo 3 kilo. secukupnya. 1 kilo pekan, kilo. 0,5%. Garam ni 1%. Secukupnya boleh. Dalam pembuatan kan hindari kan. 100 kilo. Hindari beg kena 20 tahun. 30%. Karena kan mikrobanya akan aktif bekerja. Semuanya udah kira ada urat. Pulang. Nyan lam 1 kilo. Yang pernah lagi belum? Mineral. Mineral ya. Artinya yang ini. Mineral 3 kilo siji. Pupuk kan. Rumah itu kan. Mana pupu yang je lupa. Mineral. Mineral. Pembeli ya. Ngau burung kejut je nah. Nak tembur. Kau tu. Atik lah. Habis bahan je. Jadi. Aduk ni bang. Orang kau deh tinggal ada. Kau ngapai boleh. Kopi. Aduk juang kota aduk juang dulu.
Ada mau juga Dia makan. nak mau aduk tengok. Kopi rokok lah. Mengutai dua benda. Aduk orang daun. Banyak aduk urusan kah aju. Yang ibu dari itu. Ngacaro. Mana janji ini? Ada janji. Jangan Nah, berada mau temboknya ada. aduk je le. Ada bagi 2 buah apa dah. Puah lah. Plastik pula Pak. Ya hana lemo apa po. Dia aduk kan atas tema. Pokoknya bang do. Mana plastik yang buah. Promเลย Bambu jual. Oh kat mana oi Pak Dun. Siapa beri? Pram le. Nak tu main nak pakai ni. Mana cas ah? Dah nak ada udah hutang Pak nak. Cas tu. Alah, aku punya aduk makan habis. Weh nak kalau aduk. Apa kabi? Jom dia apa tahu no. Aku. Bro. Coba ini dah. Kita ada lagi. Juga berdenda tak bercuk. Denda lembut. Denda baru. Yang berarti nawi hai. Kuhan deh. Ada orang tak ada mohon. Siapa baju kan? Siapa baju yuk? Anu. Ada yo je banyak baju ada mohon. Dah bantu kecap lagi nak buat. Waduh, cak plastik dah buah. Yang mana tu Pak? Yang mesti letak pegat lagi yang langsung tapi. Di mana? Dia langsung tapi kan anak efektif bekerja. Jadi serah kasar ni kalau dirombak. Nampak yang kalau lemah. Dalam jadi. Jadi mesti tapi anak efek samping ah. Anak efek samping tapi mana? Asyik je. Anak maksimal. Lebih banget. Efek dia gile mana dah bilang tu tak ada efektif undang. Yang lagi yang menton tutup babah lu mau. Ya kan waktu sahur kana kali mut. Geng dia payung. Dari pek mengkasi. Kalau geng dia payung itu. Jadi pihak prom. Payah prom pakai pekat apa? Ya betul. Apa nak? Wah, ikat. Apa nak? Nyo, ye nak apa? Apa dua? Apa dua? Apa? Anak drom je, Pak. Punya nadrom lebih ke? Lebih ke nama? Ini orang agak tanda je. Kalau plastik tu. Jadi kan untuk nyalam kan nyon pakai tu. Drum warna biru kedak. Drum warna biru. Oh video. Kita balik yo. Gimana kan? Lu hindari baik nak buka pada tempat umum ke. Karena pekan tempat umum kan nyo han efektif bekerja. Kita pegat. Mati kita simpan. Waktu ada pegang yo. Karena menonyo bunuh kan. Menonyo bekerja sih cuma han efektif, anak cepat. Mati Karena kan sel tempat lagi. premennya. Yang prom lagi adik prom nak. Nyo harus kedap harus betul-betul berkedap dalam hambruk ni. Mulat. Dak dah Makanya nyo agak ribet pokoknya. Dong hijau mana? Drum biru. Mana? Tapi biasa dong yang ada motor. Yang tengok pegat dia. Rekam baik-baik ya.
Ya, tadi harga kerja itu kayaknya nih mas. Nah, yang kaji harga toto ada bukan dua deh. Tenang dong. Buat rumah Pak. Ya. Tuh, Pak. Pakai ini nacan. Andi gede gede. Itu apa kan ini dong? Pakai ni yang bu dia ni tahu kan. Pak ni kan, enggak tuh dua boh. Juga kerja sama, modal kerja sama kan. Banyak pun, bilang apa? Apa tu namanya? Mak. Kau kadang milih hai raju raju. Raju kadang benar. Hai pasukan kena mandu. Anggota. Depan hai likut pan. Apa tu HP rang? Tidak ngai. Dia minta. Nama apa? Rumah manual. Nam. Mana pe ada? Kalau raju. Emang awak kamu sih mendung yang kerjanya ni nak dong. Jangan sampai ayah mengajak pondok yang berpengaruh. Ya. Ini barang apa kata? Karena pun aja royonya, dia kan tu bekal kaki. Benar bang. Ini mungkin ada dulu pengolah mai bro. Ya. Nah oke yang bertemu lemon tu. Apa dah? Hai betul ini. Ini nak guna saya sakit. Yang cuma juduk yang jon tu. Yang dua yang itu. 20 tahun bukan. Dua dalam yang ada cuma itu. Kagak 22 abang kata. 22 orang dah bukan. Kagak 20 tahun buka ke? Tapi nanti tapi 2 orang kamu dah. Yang ada deno tu lah. Apa kena drama ni? Pengalaman berondo. Apa tu? Cái nào là cuối lưu mà các bạn. Đi vào tự gì? Người pum. Ah tahu dah.